Srpsko selo Mrkovići, centar za obuku vehabija, mještani u strahu i neizvjesnosti. Dobroveče. Već 10 dana srpski povratnici u Mrkoviće kod Sarajeva žive u strahu i neizvjesnosti. Napušteno srpsko imanje u tom selu navodno je kamp za obuku vehabija, gdje je policija pronašla oružje i uhapsila nekoliko lica. Šta se dešava u Mrkovićima i ima li prijetnje, istraživala Dragana Knežević. Priče o vehabijama i navodno pronađenom naoružanju u devastiranoj štali u Gajevima unijele su veliki nemir među mještane Mrkovića koji na ovom lokalitetu obrađuju svoja imanja. Da li su istinite, da li nisu, mi ne znamo, ali jednostavno se bojimo. Zimi rijetko ko iz Mrkovića dolazi u Gajeve. Da li je nešto bilo ispod toga, ja ne znam, ali vidi se da su podnice povađene, šuma je sasječena, ali to je sve možda u zadnjih 10 dana vidi se da je to friško i tako. U Mrkoviće se prije par godina doselio jedan vehabija. Nakon prvobitnih provokacija, mještani već duže vremena nemaju problema s njim. Ipak, najnovije priče stvaraju novu nervozu. Ljudi se boje, normalno da se boje, nije im sve jedno. Kako bi se i drugi osjećali u takvoj situaciji, tako se i mi osjećamo. Vrlo loše, zabrinjavajući. Vlasnik napuštenog imanja u telefonskom razgovoru nam je potvrdio da je davao izjavu u federalnom MUP-u i da je tu saznao za okupljanja vehabija. Da se nešto dešava na ovom području sluti činjenica da mi odgovore u pomenutoj instituciji nismo dobili. Kažu, naša pitanja su predmet istrage koja je u toku. Kakve nismo uspjeli saznati ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine na koje smo upućeni. Nećemo davati nikakve komentare. Bolji poznavaoci prilika kažu da je za islamske radikalne grupe Sarajevo najbitnija priča, te da su upravo granična područja lokacije skladištenja naoružanja. U području Mrkovića je pokrenuta akcija bila od strane federalnog MUP-a jer je otkriveno dakle da je u CIPS projektu 79 lica afroazijskog porijekla, dakle iz Egipta, Alžira, Sirije dobilo državljanstva, dobilo CIPS-ove dokumente sa bošnjačkim imenima i prezimenima. I na kraju recimo da u Sarajevskom kantonalnom MUP-u tvrde da nemaju nikakvih informacija o grupisanju radikalnih islamista na navedenom području, te da će i dalje ostvarivati kontakte s mještanima radi stvaranja bezbjednog ambijenta.